Allahumma salli ala Muhammad. Tes, volume tambah sekone. Tes, nah, sip. Oh, kena ambil kerating ding ini kah? Telur, madu. Ya makan dengan minyak si kosong nih kapan? Jerakal sekejap lagi. Oleh mbian nih kah? Saya budi macam mak, saya ujau kasak macam mak kapi macam tau. Sallallahu ala Muhammad. Saja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Korang maju selagian. Kata SN maju pun. Bersama sesemak epoji agina lancar ngomor banyak baru ganah lancar rezeki nah paringin sehat kayak penyakit ini berjauh pun Gusti Allah. Sesemak lebih banyak baru ganah, sesemak lebih banyak baru ganah. Majuan pun. Setuju SN. Suara na peranyeng nggih. Kalau suara para tak ada ni kamu. Menempian nolongin ni kah insyaallah nyambung ke Kanjeng Nabi nggih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sedaja suara angka astana. Ya Nabi salam alaika. Suarana ya Rasul salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam ka salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhadafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah suduri. Sedaja suarana. Ya Nabi salam. Salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaikum. Salawatu rabbina alaikum. Maghfiratu rabbina alaikum. Ridwanu rabbina alaikum. Barakatu rabbina alaikum. Ya Rabb barik alaina bi barakati sayyidil ahibbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil hadirin wa lil hadirati ya Allah. Barakati sayyidina Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sedaja suara astana. Ya Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Salawatu rabbina alaikum. Maghfiratu rabbina alaikum. Ridwanu rabbina alaikum. Antanzil alaina ya Allah bi barakati sayyidil ahibbah Mustafa al-adhar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antarzukna haqiqatal mahabbah wa khairul mutaba'ah li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya alimu sirri wa akhfa
mustajibu da'wati Rabbi farhamna jami'a min jami'i salihati. Sedaja ya Nabi salam alaika. Darkah ya ahlal Madinah, qulubul mumtali' bil mahabbah fi hadzal makan. Ya Rabb zidil mahabbah fi qulubina ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka salawat. Suarana Allahumma salli ala Muhammad. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal lidaini hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Sedaja ya Nabi nusalli wa nusallim alaika ya Rasulullah hasaka anta ruddu salamuna. Nusalli wa nusallim alaika ya Habiballah ya Sayyidal Mursalin. Haqqiq mahabbah fi qulubina ya Rabb. Allahumma rzuqna hatta nara habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah macare ke terima iki mun nyerakal selawat setong be terima dia Buna Habib Umar nih setong be ya terima lakafat cukup sarang kebaik kuncina abe mau le ikrat duwi baki keleban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina jak tojuk mancing dulu mancing. Tina mulai tahu rasa ngerenyang tadi pidato karo mbian. Dadi mau balik mancing bireng-jerengan sagunyaman kara. Enteng ya tajuk pun. Geng jak man kaman boleh pancet kenang na bersama. Alle kecengkak kene pemaju kada tak napa tan. Alle pemaju. Nah. Sini kah. Bener. Jauh bersama pun. Kesempatan biar nikah. Nik nyorni nikah. Nah. Okey. Allahumma shalli ala Muhammad. Bareng na tajuk baba belum ya. Masya Allah, banyak jajan na di nembian ni kan. Oh berdegian di bulan ni. Kok tak ada. Beda Habib giain ni kata nyamanan si baba ni kan minta cekel ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Dek remam kuat sampai kul senapa pengajian ni kampian ni. Enten gula tanya, seesto ni kuat sampai kul senapa ni. Kul senapa lajen nabi gula. Kau tak bendung lajen. Kalau sepuluh kon, kemarin ni boleh kul setengah 11 ke Sumber Wetan. Sekonek bengge. Asli ni senang nih sekone kiye kalau macam kecaan ni mon selawat dan sekone senang mak bisa nih badan apa sombongan nih kah
selawat nyeraka lamun sekone seneng heran pula lah mun tuuman daging karo melo sekone masuk bab angel ya. Allahumma shalli ala Muhammad kurang kompak Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Selerana sesangaten kaulah muljaaki dan kaulah hormaten wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ilyas dari Madura. Saya alhamdulillah makin Rabu ampun lestari aparengin ilmu dak bula ajunan sedejah malar muka ngiba manfaat ben barokah amin Allahumma leres doaki nikah kiai malar muka paringi lancang umur sehat wal afiat selalu dalam lindungna Gusti Allah zahir kelaban batin amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Tak lupa sesangatan kaulah muljaaki ke marsus semakin bedah nang perjalanan ngereng sami-sami doaki malar muka selamat sampai tujuan paringin sehat wal afiat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Angkat tanang ni kajak aminan melolo amin Allahumma. Cerik biar uang angkat tanang doaki cerik ketsar osom ring cerik kan ni kaki ring cerik osom napa sekone pusabaan cerik kan sangka bula temu ring cerik ni aduh ring cerik ni kering cerik ni kebanyak alasan nggih mun ring belak banyak solusi nggih ring cerik banyak ring belak banyak solusi pita ni tepes pita ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah saya sangatkan kaulah muljaaki dan kaulah hormaten segenap keluarga Pak Takrim kama Pak Takrim mono karuah nyeleket udah bengkir lambeng kan saya makin alhamdulillah ngehol dalam rangka 1000 hari wafatnya almarhumah Ibu Hajjah Tinami atau Ibu Hajjah Bunarji dan juga hal almarhumah Ibu Hajjah Usman dan Ibu Subadri. Mudah-mudahan saya hal nikah makin ditetiyah kabungaan kalaban ahli kuburan nah berarti kuburan sorga ben nikah saya baca dadi keratuna Gusti Allah sehingga dekik nang hari kiamat apa masuk sorga bareng kalaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Kelaban amolot juga nagi kula heran teritan kiba debe orang si atanya ke bulan ni kan beb nek sekone arah apa beb mak nyerakal li sekuli na nyerakal le gua baji aku ni apa karo bahasa boci sar bule mangkene to rokok pa mangken bi bule dia rem atanya ke bule ara apa be mani sekone nyerakal ni sekone nyerah jawab na punten ni Pak Kompak jawab na punten ni jawab na wonten pahe kocak be bule guys sini ya dengan keren ni ngalak keren ni bule ngalak keren ni senika Pak mun bini bu sini gila abek nikah mak tadi dunya saya bagi ke Kanjeng Nabi abek nikah nyabe ni gila tarwaki bagi ke Kanjeng Nabi pun
aneka kita bisa males sekoncon kokoh perjuang na Kanjeng Nabi nang akhirat kebay nyelamatin beabeun niki kita bisa males ternyata. Sampai salah setong sahabat nih ada bu Habib Umar juga ada bu lau anna ruhi yakhruju min jasadi alfa marratin la'af'alanna li ajli ayyasurra qalba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebu tang nyabur ya di nyabe sebu Arya kapi bekal ekor banaki na kebay masenang Kanjeng Nabi Muhammad kebay Kanjeng Nabi Muhammad mbian senang napa punten Kanjeng Nabi senang napa punten ke Kanjeng Nabi lebur napa punten Kanjeng Nabi bunga napa punten ke Kanjeng Nabi tuh amolot mbian amolot mbian pelak napa cerai molot beri ini bilahi cerai mbian nih ongguan ga benyakan si cerai amolot saiki begelang geras lah esen emi melol telur ekrak separuh telur setong ekrak separuh bisa cereket lu badan apa sobong yuk badan apa sobong angel tuh ngucap cinta ke Kanjeng Nabi beri emire di orang majeretan nyambeli ajam cereket nyambeli ajam cerek ngebele lagi kak ini yang tangan ajam mau beli luang kemet ajam degi goa bisa cerek jadi ya badan apa sobong ada kak aduh mati nyambeli bedus mati nyambeli siapa ajam beli ya ngetek abri telur ketok separ buci isar de remane ke de remah ane kancan mak bisa beda boleh ke Kanjeng Nabi ara soalnya saya laki takok ke bini nah takok ke bini aku bayi bendera apa saya takok hari iya kak mau nak bayi bendera apa saya kak kakek belum jengkok ya tak tahu tepak gua badan apa sobong ini lah telupang ria lah ke bayi bendera gua bisa cerai gua badan apa sobong reng cerai kompak teritan ngetek belum ada iri aduh bendera mulai bilen gak ro mulai bilen bendera saya mapan gak ro ki bendera apa sih gini ke saya yang mapan gini aduh reore ngangkui plastik san misan ngalah daun kedeng gak ro pun gawe bendera pun becik boleh gawe ya pabrik burom budak iya yang ucap cinta ke Kanjeng Nabi bendera apa sih cik takut sarah beda kia tenggan kayak ngumrok sebu dui wah paling menyalem ibu aduh nyan boleh deh remen ya cerai sara ke bayi bendera cerai sara badan apa sobong ambian nih kebelang nama cerai yo carpak Allahumma sholli ala Muhammad tapi ya langsung bubar marhaba Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ya cak kur ngalari lele boleh si cerai sara mapanan di nembian yo mapanan di nembian gini ka oh yo aing gini ka bon cer mian bon tina gula ngalak gerading deng nih ka Allahumma sholli ala Muhammad bodoh sing ngucap cinta ke Kanjeng Nabi bi komo sahar pun angkor ya cinta kiki nih cinta jadi ya tengah molot tinggal bejin arasol ngalak bende ngibe gedung ngibe pao saya cerok kakru kadang bucok sama aro koncon bucok karo
Kedeng sila mare etok ketok anggur keng luang lah mari cetot gelek ngabik telokan lah. Badan apa sobung? Mele apel 2 kilo nyandere kepe Kanjeng Nabi lah kepe Kanjeng Nabi ya wah. Ya geguk. Cetot boleh apel. Se ni gini serok gerok beki ke Kanjeng Nabi dia remarah Pak. Badan apa sobung? Aduh. Badan boleh Pak Bapak ni kak. Aduh lah tak ngerti boleh. Abri napanya abri obeng kering tuan tak. Takut kebini nah. Nggih. Badan apa sobung? Banyak meloloh. Kiri ring tuan alabon tong mereteng. Wanu Pak, anu wak. Kiri bibi ni nengak goceng. Ngeong. Beledang jadi ya. Badan apa sobung? Oh, mangkena itu agin melo corona jadi ya. Di nama capuk corona pas karantina 15 tahun gini. Han mesan bah elang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah dinto ya Rabbu. Aiki ahlan wa sahlan wa marhaban. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu saja wa sallam. Dari metro sakit ni kami boleh. Metro sakit ni, ongguan ni. Engke. Metro sakit ni, takut setong ngerombian melulu si lain ni kau tem keren tem jauh bidat tu. Allahumma sholli ala Muhammad. Badan apa sobung ring laki si takut kebini naga karwa. Abri kering tuan takut kebini na. Kamu sobi bino. Ayo beri tuli enggak gajum sekali. Allah saya laki burung boleh lah saya beri mau nak gigir bireng tuan bongal adolil ada beletang jadi saya pada tak oleh reng bini ni kau tu nurut ke saya laki lereng laki kau tu bisa ngargai reng bini sebine embian yu sorga nambian karo bade nang lagi na bon benih nang reng tua na boleh bon sorga na bade nang lagi na kau tu makade lagi na tebong sera boy bon tagak bireng tua na kau tu makade lagi na kau tu makade lagi sorga na bade lagi na bon mun lagi na sorga na bade nang ereng tua nah bi matuan nah agak lagi jarang metro saya mak lihat olian melulu nih terus akhirnya bunten nih kah Allahumma sholli ala Muhammad lah ini kah penting banyak orang tak ngonengin makanya cek panggempangnya deh mantoh pokok soki legalak mantoh badan apa sobung kompak begila dinak dia saya jerek banyak, saya jereket banyak. Aduh, lah tak ngerti pula. Lah mangkana teretan, mangkana ni kau tu oning embian pak, embian neka, kau tu penter meleman, toh. Maksudnya mele sedia rumah beb, solat, saya jaga ke solat, sehari solat tak ada di rumah, jadi ke pangeran genan apa hunten. Lebur na saya ramun lebur ke ulama, lebur ke habib, lebur ke kiai, lebur solawatan duli galak jadi lah. Boh miskin beb tidak tegak miskin. Kuntunya dia bisa sare pak. Cuman baru kan ni gila saya bisa masenang. Saya bisa masenang ni ka baro.
Le embian pak bini karo rabet je apa we mapok pak ni kada lau de ber de temor tojuk mare ka tojuk ka di ngakhir ya pidato nyong ombian kapi je senggan bula ada segedeng letak congok segala ni ngampul marin bula mulai kada kon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad le mangkana ngereng boleh mangken ni ka mulai mangken ni ka mulai mangken ngereng pon patepat ni saya ni pon saya bini kau tu hormat ke laki na saya laki kau tu penter malai bini na cek karapat tibi malolo cek dengo datang malolo mentang reng laki ngalaknya mana malo tahun akun barak kikir tahun kun barak ngalak lem gini ka sekereru Bada apa sabuk? Oh, malah orok melolo. Sampai pandi bini tak boleh pandi. Sengkah. Sobi reng cerai gini kah? Sini kile, cerengan pak bapak ni kesenapa kah lebih boleh parengon neng bon. Pak bapak ni kamu nengal lebih boleh. Ni ke masya Allah lelaki yang sejati. Benian dein benian laki-laki sejati ni kah? Yo. Are pak bapak, mun nyongok nak kena kene ni. Ngak kanan tibi ni. Yang kira punten. Nyongok anak orang amain, ngak kanan tibi. Ni kereng laki hebat ni kereng aneka. Mun nyongok anak orang, ngak kanan tibi. Dia keng arah apa mun nyongok bini orang pahlop pa ke bini tibi gini kah? Siap ngisrengian. Kira punten. Ki boleh. Banyak napa segone tompok deretan tompok dulu tak tahu siapa tor bulan empian ni ke sini ke deretan mata krim mari no ya pak melolo ni kah ya boleh pidato dok bora dok temor marin atau bareng marin pun ngereng-ngereng kanto marin pun Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jaringan empian ni kesini kele pak mun empian ni kele bureng bini sekoros pediet bini nampian mun empian lebur reng bini sepote ya belanjai bedak mak tiap belanja dah bedak mem kok sabun surang kui uing ni kok cerai jadi ya bini karo pemapan obenin pratene bule sini ke pak bule nih kak kabin tanya aki bi bule kamat tuh tanya aki deer napa saya paling ekleburin deer napa enoman saya paling ekleburin enom napa bule mun ki odi paring na saya pada bi bule mun bisa pelebih ya bi bule reng laki karena napa reng sepo adidik reng bini anan karo mulai ki lahir taruh na nyabu pa sekolah pa benter tinggal benter kalak bule kan kalak nyaman nah gini jadi tak ben seromben bule dan pikir bibu apa saya kira burbi nak kena nih lebur makanan saya nyaman ya ayo kok mun ki bisa lah gue bagi senik sholat becek der makan ke amma ke Gusti Allah der macaran sholat sebener mari sholat macam apa tua dek remacaran anak ni kama oleh bekte kering tuana dek remacaran mantu ni kama oleh bisa macemper kama tuana kutu ya ajari benih colocol beri pola sangku sampai omberen ngarang gini bengki aduh bi boleh tanya aki boleh lebur reng bini sepote tanya aki saya lihat mulai dari screen care-nya congok bi boleh nyongot mulai dari siapa paling bebo mulai dari Amina Wardah sampai ke Maybelline tapi coba boleh tak kira tahu ya apa ya tak kira mikir bini ini lah cai coba kapi mana yang cocok ini ayo pakai pokok mapan kaki sini kah hari anja le kok terus kaki jerai mulus le ayo kak lagi hembod di sini nyanyor bele cerai ruah ada nama sabung tuh cak nyanyor ya nyanyor reka pitine lah nyagas dibudin ke bayi pom bensin jombon dibudin karo ucap cerai syarat lebar bini na lebur reng bini sepote seratin reng bini karo mun arabet rat
Reng bini mun arabet rat. Mangkana rabet embian di bini kak ruah pak mau oleh embian pernah tanya aki parfum embian lebur parfum napa Casablanca cari aki ke Indomaret wak beda Alfamaret beda tuku perajangan ya beda kapi lek seroom lek Casablanca vanilla beri vanilla bakarat beri bakarat laparis melaki laparis hari anja ada si apal sekali minyak si apal muntak balsem remason donya tawon GPU fresh care agak nyium melep kelepan melulu saya laki gua pernah ada remah munda iya paro om bini garua paro oh ini tak tahu ya paro oh mela tak tahu bet rabet colocol beria ada gelenjep nasarnyet ngake antara gedai masya Allah lek aroma apa ini? Kelenjepan kak, kelenjepan ya guys. Nyaman cek kompak aja. Mak bau kan lek? Sini lah kak, sakone. Ya tak pernah lah bau acan melole dek kemarin kan nih kak. Saya tak tahu era, tak tahu era. Mangkan apa? Di bini kak ruara. Rabet mau le tak nyongok bini na oreng. Nyongok bini na oreng pernah. Binin tibi minta rabet lek banjiri apa bedanya bain engkau rela dari ate cinta ke kaki lek kaki jadi ratin dari dalam nih tolong jadi aja becik pula macam iya nang ucap lek orang lorek mun ate na bersih ego arwah ratin jak pertaja yu haram bila hicarpak ini jadi lebur nyongok ke bini na tetangga kan ini berarti carpak kebala kan kok ada bisa lebih ratin boleh bisa lebih raom boleh ayo belanja tambahin sini kan berapa lek sehari 1 juta sini kan udah amin dah amin susah pangitek melolom biar yalah seminggu 1 juta ya sebulan 5 tahun bon, cek cerai, musuh bireng cerai nabur melolo dek kemarin nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kisne ketretan, sholat, bini karo belain sholat. Mangkana lek, mun kakek terodi seneng, mun kakek terodi nyaman, terus teger ate namun rasani tetanggan kakek pakun kuat. Pakun tak urusan bi orang, tak lebur nyongok ke coba na orang, pakun teger, pakun nyaman ke Gusti Allah. Ayo lek kita mulai dengan sholat berjamaah. Daya. Hari anja kula todus beb, aku aja ngebik bini beb. Apa? Apal kulhu melolo boleh kok. Ya oh, yo kulhu kini kata apa-apa pon. Si penting sholat berjamaah. Bongguan. Pen mari sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengah lebih ini napa? Ya Allah, seneka. Macam ambung kagak Tantan agak nih. Mari sholat. Jangan dengan mari sholat bah. Posang nyari pacul melulu selaki. Nih nyari nyari pacul mikirin sape. Sholat mikirin sape. Lah, tak temu endos sekali. Saya bini gini mari sholat nyari HP dong belah HP gua gini jadi pada tak endos ya gini ya Allah susah melulu montronya mana sholat kau coba berjamaah mari sholat berjamaah aduh ambian mun perlo pak mun perlo keng lakeng nih juk tojuk keng lakeng rebe bini garu Arya nang ebung kon tibi karo rebe bah kebala ayo lek adua bareng lek seneka bah ngocak dubeb iki tengkan mun bini nak oros tak napa ten rebe kene ka lagi nak oros bini nak oros nyaman mun bini raja nggak tergandeng nggak ruah gila aja rebe nih serembian kok kelekon lagi aduh le krotok aduh le aduh ada tak khusyuk aduh ada kian ben mak anu le korang isa kone gini toju ada ini gila pah aduh ya Allah ajunan ya Allah nagderaki kadinto sebagai raji abdina
pendamping hidup dunia dan akhirat. Izinkan kami selalu bersama dalam kebahagiaan mendapatkan ridhamu ya Allah senika. Sebini senika kebela lek tua lek kaki peranjing lek kaki tua peranjing renja mon soro atu atau kotok mlo. Alhamdulillah rabbil alamin. Iko ah nyelak konjon melolo. Badan apa sabung? Asyik. Badan apa sabung? Badan apa sabung? Badan apa sabung? Tuh ngelak konjon melo. Allah. Mangkene tor ko mangkene bi boleh. Dia remajan boleh. Coba tu apa jelas yuk. Tu akhilakin ya Allah aneka imam bula, aneka laki bula, takdir cucu dari ajunan, abdinah ridho, abdinah bunga, peteti aki bula reng bini saya bisa bunga laki bula, peteti aki bula reng bini saya bisa selalu memberikan semangat kepada laki bula, peteti aki bula reng bini saya pantas jadi pendamping hidupnya di dunia dan di akhirat ya Allah. Pekembang aki lakon laki ya Allah tak napa boleh siap lapar sepenting rezeki saya halal kula siap nanti nang compok adik putra sepenting laki bulan nikah dalam keadaan sehat walafiat barengin kecemburan senikah seneng ring laki kan gini bagi mata langsung ngakoto ki mayu lele dia maka wayai kasih kelakon ring kereh nih kan letak ada yang beri kesempatan sekone. Oh, setengah 11 pun terlihat. Tikel pun cokop mana lagi? Renggorangan ambian cetak neroknya habis. Coba nggak boleh. Terus pun beb, tikel pencan bulan kemarin pun. Bitong dua deh. Agak aja. Keng bag serius sih kan nih. Allahumma salli ala Muhammad. Puji yakin bi bulan malar muka ke terima aglaban Gusti Allah lagi. Sekek laki nika tetireng laki seongku bisa membina kebinina. Tetireng laki sekarto karani jengal atau garan melulu dia. Jauh dari sifat karto garan akor aglaban Gusti Allah oleh barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon saya terakhir nika Pak. Lako karo tabung Pak, tak apa. Tabung gendi mabai tabung lako karo. Bodi lebih penting boleh nih. Barokah juga tabung. Rian jok laku mun perlu Malaysia tabung mun perlu tabung sampai ala kontarga demak karo ke Jakarta tabung mandeman baru kata tabung sekali bisa cerai ruah badan apa sabung apa yang terjadi teka banyak dunia nah sekali bi Gusti Allah beri sakit kemet ke rumah sakit sekali bi Gusti Allah beri musibah atena tak tik tenang atau karamalolo aki kira malolo ngamuk kamalolo perasaan malolo ngakan kalau pai aing ngambul kalau pai capi na bujana ngambul badan apa sabung tak usah kebel, tak usah ngacung temu bi boleh pun lain doi na lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana deretan sebisa majalab sebisa mabunga ka arwa baro carembian mulai koncok borok sampai timur saya hanya mebajingan karo saya hanya preman karo saya hanya tukang mate orang bigel karo saya hanya maling karo kita ada cerita anak karo bengal berkorban kebai apa suhunya kebai ketuan karo kita ada cerita anak kita kuong ku odin ngapti ke kurun nikah kurun na maling bojingan kebai kita ada cerita anak si kuongku sampai mati ku karo kita ada cerita saya tulus karo tanda saya bode cerita anak santre Habib umat kanjeng Nabi siap korban akinya beuna kebaikan kanjeng Nabi ane kasih banyak cerita sare anak apa barokah ya oh di itu nyari saya gajah mari deh iya ma
Tina pun nampian ngalak kada kalau di budik ni kawan. Bahkan tak le pun mun sing ngode mate kada ternyata. Kita kan cek umur tak itu mau iki. Daripada lancung umur pun. Korban aki mulama nyerakal molot Kanjeng Nabi bo kapiaki bon. Jadi tong bidongan deki Kanjeng Nabi karo senyare nang hari kiamat. Oh ya panceren luar biasa minta tolong Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah tolong ya Rasulullah jonggo. Sejereket. Sing elak orok. Sentar kelangger karo kun perangi bekedang mulai ngibe nanas luar ya. Ngi mulai ngibe anggur, ngibe apel, ngibe jeruk. Entar tak ngibe apa ngelak orok, ngelak bede minta tolong Kanjeng Nabi sigal bi malaikat mbian. Sirek jerek ruah. Poci yakin kapipi bula malar muka jadi orang sebelak ternyata. Jadi orang sing ibu keselamatan dunia akhirat kapi. Oleh barokan Kanjeng Nabi kapi. Oleh barokan para habaib kapi. Oleh barokan para kiai kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Bolehnya on seborah si banyak menabi berdejak gajak saya terlibat seborah ki. Enggi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.